Şuşa жылы motor medeniyet uşağında sizni ko'ruvizga bek shodmiz. Bugungi bayram kechi ko'ngilingizga shodlik, taningizga sihatlik, joningizga shifo olib kelsin. Xayrli kun tilayim tonglar sayin, oyoz ko'klar tilayim jerime, quyoshli kunlar tilayim barchangizga, ham iminlik tilayim ilime. Bugün bizne zo'r bayram Saqlovbash uchastik больницасының 30 yıllık yubileyi. Şol umaydan больница kollektiv hazırlangan bayram konsertimizni boshlaymiz. Bayram tantanasini ochib bergan so'zni Avuz yerligi boshlig'i Abidullina Liliya Mansur qizina beramiz. Hayırlı kişiler, qadrli avuldaşlar. Biz bugün zo'r bayramga jiyildik. 30 yıl selametlik sabında degan Saqlovbash uchastik hastaxonasining 30 yıllık yubileyine bağışlangan yubiley konserti. Hastaxonaning tarihi bek boy, bek teran. Ana endi konsert davomida bizning qizlar, ham endi tabiblarimiz, hurmatli tabiblarimiz söylep ketar. Şuşa 30 yıl davrında bizning tabiblarimiz alışınıp turdi. En birinci Vitaliy Gennadievich başlap jiberdi şulay bit. Анан Рошан Январовна, анан соң Рошан Рафаилович деп білем енді мен хатырымда. Алсу, һәм инде безнең бүгенге көндә Насретдин Джамалетдинович шуша хезмәтне дәвам итә. Һәм беренче көненнән бер көндә калдырмыйча безнең барлык хастаханәдә менә ширлеләр сагында торучы шәфкать туташларыбыз бер көндә калдырмыйча эшләгән, беренче көненнән эшләгән шәфкать туташларыбыз да бар. Мин аларны шушы зур бәйрәмнәре белән тәбрик итәм. Аларның һәрберсенә, һәрбер халыкка теләгән сәламәтлек. Үзләре ныклы сәламәт булмасалар, алар кешегә сәламәтлек тарата алмый. Сәламәт булсыннар, сабыр булсыннар. Дөньяларны күреп торабыз, ковид дибез инде шулай бит. Бик авыр заманалар, шул заманаларда алар эшләде. Шуңа күрә үзләренә ныклы, гаиләләрендә бәхет, сәламәтлек теләп, киләчәктә дә тырышып шушы хастаханәдә безне дәвалауларын теләп кала. Хастаханә инде ул безнең шушы җирлектә генә түгел, районыбызның сәламәтлек сагында да тора. Шуңа күрә безнең район башлыгы Фәрит Мунавирович та аны бик яхшы аңлап, шушы хастаханәне ябмау өстендә бик нык тырыша инде. Әле ярты районга дисәк тә ялган булмый, алар хезмәт күрсәтәләр. Кайчан телибез шуңа кереп ярдәм ала алабыз кызлардан, егетләрдән шулай бит. Теш табибы эшләп тора, теш техника бар. Һәр вакыт көндезге стационар, төнге стационар, тәүлекле стационар дибез инде. Һәр вакыт ярдәмне алып тора алабыз. Киләчәктә дә бу хастаханә безнең шушылай ныклы итеп эшләп барса иде дип телик. Әле мондый җирлек, шушындай участок хастаханәсе булган җирлек Александровкада бар иде, безнең анда бик бәләкәй инде. Мондый җирлек районда бүтән юк дип уйлыйм. Бу безнең зур бәхет. Һәм инде шушы бәйрәм белән топлаган вакытта тагын бу бәйрәм безнең туры килде. Инвалидлар көненә, 3 безнең декабрьнең инвалидлар көне, сәламәтлеге зәгыйф дип әйтгәндә авылдашларыбызны шушы бәйрәмне тәбрик итәбез. Аларга инде кызлар, егетләр пакетлар таратып чыкты безнең. Һәрберегезгә дә ныклы сәламәтлек теләп калабыз, сабырлык теләп калабыз. Күкләребез аяз булса иде, дөньяларыбыз тыныч булса иде, һәм менә шушылай тулы заллар белән яңа елларны да исән-сау каршылап, һәрбер бәйрәмдә шулай матур итеп, гөрләп, дөрләп яшәргә язсыннар безгә. Хәзерге вакытта больница коллективын җитәкләп баручы Мухаддинов Насретдин Җамалетдиновичка бирәбез сүзне. Ассаламу алейкум, уважаемые гости. Сегодня у нас в больнице знаменательный день.
У нас 30 лет. 30 лет, как наша больница работает для нашего народа, для Сахновбашчан и прилегающие другие деревни. Так, сегодня праздники. Поздравляю вас всех с этим днем. Желаю вам здоровья, счастья, в том числе вашим детям, вашим внукам. У нас основная масса контингента наши дедушки, бабушки. И желаю им всем здоровья, чтобы они долго жили. И мы, врачи, старались, чтобы они долго жили, здоровую, качественную жизнь для них. Так, немножко буду говорить о истории больницы, как он образовался, кто работал в этом больнице. В 1992 году в этом хорошем месте под руководством Сафин Тимиргали Галимович до 1992 году они начали строить эту больницу, старались, бегали по инстанциям, потом продолжали его назвать Азат Зайнапович. Вот, как началось эту больницу открыли, у нас работали многие врачи, знаменитые врачи, наши хорошие врачи, которые очень много трудились для нашего народа Сахновбаш и других деревьев. Так, это наши коллеги, уважаемый Начевкин Виталий Геннадьевич, Начевкина Равшаня Махмутовна, Тенишев Рафи Хасянович, Бектимирова Лилия Харисовна, Мифтахов Раушан Рафаилович, Мавлавиев Шарифчон Сахибджанович и Арсу Мухаммед Галиева Сахабовна. И, конечно, я сами сейчас. Спасибо. Постараюсь тоже вашу доверие не подводить и работать в дальнейшем, служить вам от души, качественно, своевременно и продолжать дело наших ветеранов, наших коллег, которые здесь присутствуют. И они очень многое делали для вас, старались, долгие годы работали. И я до сих пор слышу, как вы благодарны им, что они работали здесь и служили для вас. И я постараюсь тоже продолжить их дела и заниматься лечением и профилактикой вашего здоровья. Еще раз праздником вас, спасибо. И еще раз хочу сказать, что мои коллеги, мои девушки, наши девушки, фельдшера, которые здесь у нас работают, это, надо сказать, просто очень культурнее, отзывчивее. Вы сами все знаете, как они работают. Больше всего я благодарен им, что рядом со мной работают, слушают, все делают. И народу Сахновбашу и весь Сармановскому спасибо, что меня приютили, меня взяли рядом с собой. Я вам всем благодарен. Спасибо большое. Jırlarımız, dertli büyülerimiz sizge, beyran bülege bulup yangırasın. Kungullu yollar sizge. Düşlerime geldim, kutlaruşum bulup niyedir. Yılma yer dağın, dünyanın satışağın, dinimde kuretin kiledir. Yılma yer dağın, dünyanın satışağın, dinimde kuretin kiledir.
tutaşıday Kıyaslı baba uğda bütün hayatın orga kumehler Tıntu yerdir belki yılmayırga bizge Tıntu yerdir tutaşı kim bilir Tıntu yerdir belki yılmayırga bizge Tıntu yerdir tutaşı kim bilir Eğlenme. Софин Темирғали абайнан ауыл хәлдә яки больницага барырга машина кирәк иде дип сораучылар күп иде. Аның кирәк вакытта машинасы да булмый, ЦРБга тизрәк алып барып җиткәргә юллары да юк бит. Шуңа үзебездә больница ачып булмасмы дип бу эшне башладык дип сөйләде ди авылдашлар. Менә больницаның ачылуына да 30 ел гомер үтеп киткән. Şarap iken şarap ömür etken sorman yağı elekten tuğan yağın jırına jara sormanı ützedeki yitken üz itken tuğan yanım jırını jara sormanı üzedeki yitken üz itken Жырлап жауға кеткен сенің егеттерің өлгенде де жырлап йығылған өткеннерің мұңлы сенің сарманың келешегің матур жырсыман Өткеннерің мұңлы сенің сарманың келешегің матур жырсыман Халқың ғұрур сенің туып өскен жерің Яқлай даулай белейлі данам Илхамланып тыңла, ғұрурланып тыңла Жырыбызына тыңла сарманым İlhamlanıp tığla, gururlanıp tığla, jarabızını tığla sormanım. Jarabızını tığla sormanım. Dinler işini senin gözlerini Gökyüzünden yıldız izledim Güller
sebep yürüdüm yollarına yotqa qalğanımны sezmedim güller sebep yürüdüm yollarına yotqa qalğanımны sezmedim Yan seni yürek, yan seni yanı kişilerek Aşkın arışa sürelip Yangan mühabbetim aşkın arı Yıldız bulup gökке sibeler Yangan mühabbetim aşkın arı Yıldız bulup gökke sibeler Karangıda yollar izlersin de Yıldızlarga qarap tabarsın Sızlıp qana yıldız Vaqılğanda Üzülüp süyüvimni Vanglarsın Üzülüp gene yıldız Vaqılğanda Üzülüp süyüvimni Vanglarsın Ауылға қайтып, 1990 елда Виталий Геннадьевич больница ошылышын башлап йөрөй. Нихәсле җиһаз, хезмәткәрләр туплау бик күп көч сорый. Аларның барсында җиренә җиткәреп башкарып чыга. Баш табиб хезмәтен үтәй. Сүзне сезгә бирәбез, Виталий Геннадьевич. Рәхим итегез. Şemsiz. Шулайтерге, наверное, гапыттегез уршайтемде. Для того, чтобы говорить, что односельчане есть, наверное, как говорится, повод для этого. 90-го года мы вместе живем душа в душу. Так ведь? Вот. Мы приехали в августе месяце. Вот, как всегда, еще помню, приехали, как раз сено готовится, привезли, и Гавторашид пришел. Гавторашид, мархум, вот, говорит: Виталий Геннадьевич, срочно уходи на работу, ты нам нужен. Ты нам нужен, говорит. И с тех самых пор, вот, долгих 2 года, конечно, ушло для того, чтобы завозить оборудование, вот, и открыть больницу. Так что я здесь маленечко, чуть-чуть раньше начал работать, на 2 года раньше. Вот, больница открылась, конечно, только через 2 года, потому что, когда я приехал, еще ни окон, ни дверей, ничего не было, конечно. Работали челницы, значит, ПМК-3, Камгес Энергостроя. Вот. Мы с ними, конечно, и ругались, и все остальное. Они пытались маленечко по-своему строить больницу, отступая от проектных решений. Но так или иначе мы свою линию гнули. Ну, практически
больница была достроена успешно. Мы, конечно, строители поблагодарили от всей души. Ну, и с тех самых пор мы начали работать. Вот. У нас был довольно-таки большой коллектив. Вот. Больница начала работать с 35 коек, но после 35 коек, как сейчас я помню. Потом, через где-то года полтора, мы начали на 50 коек работать, потому что Тегерменовская участковая больница, когда закрылась, 15 коек, их к нам перебросили, и мы начали уже большим коллективом, почти что у нас было 50 человек. 50 человек, которые, значит, это была мощная сила, конечно. Вот, девчат только молодых сколько было. Потом мы кое-как их всех замуж повыдавали, что они замучились на свадьбах, как говорится, участвовать и плясали, и все остальное. Это было такое, значит, ну, трудная работа, можно сказать. Ну и что ж, зато они остались здесь. Они, многие здесь уже, вот, и Щелицкие в основном, и, значит, Соколовские, они здесь и до сих пор живут, у них уже дети, внуки, и мы этому рады. Рады от того, что все-таки же эта больница была, вот мой коллега сказал, вот, начато, конечно, по поводу трагического события, вот, многие из вас знают, почему. Тегмиргали Галимович вот решительно, вот, с силами совхоза решил больницу построить. Потому что это вы знаете, я не буду об этом говорить, потому что молодые спросите, почему. Но тем не менее, это была работа сделана, это великая работа. Во-первых, это работа, вот я же говорю, 50 мест, которые, значит, были гарантированы вот, для деревни, это сельской местности, это великое подспорье. Вот. И самое главное, коллектив был до такой степени дружный. 50, как говорится, в основном, конечно, это женщины. Это была огромная помощь и совхозу, и деревне, и все остальное. И самое главное, я хочу сказать огромное спасибо вас, односельчане, из-за того, что всегда я находил поддержку с вашей стороны. Вот, все помогали, все были единодушны, как говорится. Вот. И мы тоже, конечно, со стороны коллектива везде и всюду помогали. Вот. И на таку работали, и ферму готовили, и у себя, как говорится, этот пока хозяйственные дни, вот пятницу, вспомните, да? Везде и всюду у нас был порядок, конечно. Сажали деревья, поливали, хотя и воды не было, кстати. Потом построили башню не только для больницы, и для деревни тоже до сих пор пользуемся. Вот. Топочные и все остальное, все своими силами. Поэтому у нас был настоящий коллектив, и он остался, кстати. Вот сегодня для меня это день памяти, прежде всего. Вот за кулисами я увидел всех наших, как говорится, родных. Они родные для меня до конца жизни. Мы с вами вот, мы могли вот гору свернуть, потому что вот концерты, помните, наверное, какие концерты? Вот, это все осталось в Индии, это как бы хороший почин был. Спектакли, концерты ставили и все прочее, и это было чудесно. Это было чудесно. Были, конечно, трудные времена. То, что плохое, она просто память его отшибает, как говорится. Вот, значит, все хорошее помним. Вот, низкий поклон вам, большое спасибо. Ну вот я... Спасибо. Ну, я, как говорится, организационную работу выполнял, конечно, основную работу, конечно, коллектив. И прежде всего Арсения Вахтовна. Вот. Я ей, как говорится, вот, она мне, жену, говорят, не надо хвалить, но я сейчас уже не жену хвалю. Я хвалю, как говорится, врача, который без остатка отдала, как говорится, и частичка своего здоровья
вот, для этой работы. 20 долгих лет. Давайте поаплодируем ей, как говорится. Потому что вот когда мы в город переехали, вынужденно, конечно, вы об этом все знаете, вот тогда почувствовали на вот 24 часа в сутки, когда вот и свою машину заводишь и все остальное, вот УАЗики и все остальное, 12 деревень, вот 13-й Соколоваш, вот это истина, вот, и вот приходилось везде и всюду. И что интересно, Шанева всех знала, как говорится, по болезням. И хочу сказать еще один момент. Вы извините меня, пожалуйста. Ну, это, наверное, уже утомил вас своей болтовней, но вот я очень большим удивлением вот это самое узнал, что, оказывается, все наши доктора, все наши врачи, вот, Ишатжеват, вот, мархум, к сожалению, вот, Шанява Хутна, вот, Назиев Султанов, эти все наши доморощенные, где это было, чтобы больницы построены, вот, и все свои, как говорится, доморощенные, родные, как говорится, врачи, которые не уехали куда-то, что-то, не искали какое-то хорошего места и все остальное. Здесь, несмотря на трудности, они трудились, не покладая, вот, не щадя живота своего, как говорится, вот, работали и все остальное. Вот, поэтому я просто удивляюсь. Это для вас, вы воспитали хороших, как говорится, как бы людей, специалистов, и они вас не бросили в трудную минуту. Вот, дай Бог вам. Еще раз спасибо, с праздником вас. Я считаю, что это праздник. Большое спасибо. В одном пенале 6 карандашей, в другом 2 карандаша. Сколько кисточек двух пеналов? Нищих кисточка. В одном пенале 2. Нищих кисточек, қояшық кисточка. Или он башқасын. Брату 8 лет. Сестра старше брата. Сколько лет сестре? Нищегінде сколько лет? Бұнда бала. 20-30 лет бала. Бірінші класс кетабымыздың нәрсе неге тупойский берем нәрсе бұл алмамын мұнда. Қоя. Или өлем. Тупой меканин, тупой. Меканин оқып қойды бұл мемлияны. Қоя тупой болмаса. Или екіге екілі қошқа шинша бұла.
Oldu. Nindi oldu musun? Soya tamam başka biriler neler var? Koray işmasa. Lokmada 2 olma, ikinci lokmada 3 olma. Değil, borcun iş olma. Değil, şova bir gün ver. Nişik sentyabr ayının 40'ına kadar Nindi 35, nindi 35. Nerede tupkoy bit bu bala, billahi tupkoy bu bala. Koya, daha ne işlerim var işmasam. Değil mi? Yara, bittim. Ellik tanışıyor bir dolgan. Var, tamam kumbur dolgan. Yeni unutkanım. Okudu şapar, kız tonunda saçını yiyor dedi. Üstü kagazletin, vurman şıklarına götürüyorsa dedi. Nindi kız, nindi saçını kumburda. Mihatı kumburda, şişka dedim. Sen bir şey bakıp yazıp emini kuysunlar. Elle ulem git, job bitti. Kuysunlar ikiler. Vitaliy Gennadievich boshtabib bo'lsa, og'riqlarni davolovni Ravshaniya Mahmud qizi olib boradi. Olni yo'lni, kunni tunni bilmisha xizmat qo'ygan, ko'pmi kishini o'lim tirnog'idan olib qolgan, durust diagnoz qo'yib davolagan Ravshaniya Mahmud qizini sahnamiz to'rina chaqiramiz. Больница yillar xatli xizmat qo'ygan Ravshaniya Mahmudovnani Vitaliy Gennadievich ham Vitaliy Gennadievichni Ravshaniya Mahmudovnasiz ko'z oldinada keltirib bo'lmaydi. So'z sizga. Xayrli kech yoldaşlar. Zallar шығарым толы шундай рәхәт күңелле рәхмәт килүегезгә. Саклау баш больницасының тарихын инде бөтен кеше дә белә торган Гринтаны ул башы Тимиргали Галимовичтан башланган. Ул инде біз аның фундаментларында 70-нче елларда біз уйнап үскән балалар. Бер кайчан да уйламый торган идем Саклау баш больницасына кайтып эшли башлаган дип. 70-нче елларда төзелә башлаган эш дәвам ителә 80-нче елларда. Аннан соң инде кабат туктап тора дигән башлана 89-нчы елларда. Чөнки ничектер нинди сәбәпләр буенча дотация бирелмичә, больницаны ничектер замораживать итеп, эш бармыйча тукталып кала. Шул эшне кабат дәвам итәргә Тимиргали Галимовичны пенсиягә чыкканнан соң аны алмаштырган Назмутдинов Азат Зайнаковичның зур хезмәтен билгеләп үтмеше мөмкин түгел. Чөнки 89-нчы елда совхоз директоры булып килеп, кеше сәламәтлек сагында эшләүчеләр безнең Алюлин Фатих Абдрахманович булган бит инде Кермәндә. Шуның белән киңәшләшеп, булар Шәйбҗан Сахибҗановичның эшен дәвам итеп, булар инде больницаны тергезү эшенә тотынганнар. 90-нчы елны без институт бетереп киләбез, бедәгенә шул вакытта Орчада эшли иде. Мин институтны бетерәм, безне җибәрмәкче булалар Чувашиягә. Хәзер министрга бардык та инде, министр әйтә Хәбриев Равил Усманович. Мин үземнең кадрларны Татарстаннан чыгармыйм ди. Безне шулай итеп Саклаубаш участок больницасына кайтарып җибәрде. Оказывается, Шәйбҗан Сахибҗанович уже министерствога шалтыратып безне чакырткан икән. Шулай итеп Саклаубашка кайтып торганны сизми дә калдык. 90-нчы елдан башлап Азат Зайнакович Султанов Абдрашитовны, Сахапов Рөстәмовны һәм Виталий Геннадьевичны җыядаган, давайте эшли башлагыз дип ныгылап эш куша. Беренче шоферыбыз безнең Нуриев Назиф. Нуриев Назиф белән Виталий Геннадьевич Абдрашитовый Султанов Казаннан килеп кайтып кермәделәр 2 ел буена. Берсе оборудование ташыса, берсе юлда водитель, өченчесе министерство юлларынан накладнолар белән әйбер оборудование таптырып, больницаны 2 ел эчендә ачарга мөмкинлек булды. Бу эштә бик нык юл күрсәтеп баручы Валиев Марис Касымович, исполком председатель вакытта,
Глава администрации Валиев Нәқип Фатихович үзләренең ярдәмнәреннән ташламадылар. Но иң нык тырышканы Азат Зайнакович булды җәмәгать. Аны менә искә алмыйча үтеп булмый, потому что ул үзе дә эшләде, кешене дә эшләтте. Без инде полиция ачылган җилләрдә кызлар наверное хәтерлиләрдер. Фирмага барып сыерларын да душкырттык, синчекләр дә җыйдык. Biz кайткан җылы сразу икебезгә, безнең Виталий Иванович белән икебезгә 2 гектар чыгындырды битертте. Төзелеш материаллары бирмәбез дип Муртазин Гомар абый безгә хат кертте, төзелеш инструментлары әйберләре бирмәбез сезгә, исаларга булмаячак дип инде. Ярар, аларын да эшләдек, синчекләрен дә кызларга җыйдык. Эшләмәгән эш калмады, бөтенсен эшләдек, но Азат Зайнакович үзе дә эшләде, кешене дә эшләтте. Аңа бик зур рәхмәт. Инде коллектив, 54 кешелек коллектив, бу кызлар белән без и огонь, и воду, и медные трубы прошли. Бу коллектив белән бөтен нәрсәне эшләргә була иде. 2 пост, или койкалык больницада 2 пост эшләде. Ул 2 постта 50 кешегә түгел 70 ята иде. Үзегезнең күз алдында эшләгән больница, якын тирәге районнар, мөслимнәр бездә иде, Минзәләләр, Сорман полностью. Бөтенесе бездә иде. Төш күбе дисәң, пожалуйста, 3 төрле специалистны бер үзак бара торган Ишат Җавадович, улук стоматолог, улук хирург, улук терапевт, улук ортопед һәм хирург бөтенесен дә эшләп барды. Аның кырына Назиф килгән, аның кырына Нәзирә. В общем, эшләмәгән эшебез, күрмәгән эшебез булмады. Эшендә эшләдек, сүзен дә ишеттек, кеше дә довольно калды бугай. Хәзер инде җәмәгать бу форсаттан файдаланып, әдә кашан җыелабыз. Менә 10 еллыгын үткәргән идек. Әлеге глава администрации Нәфис Касымович белән 10 еллыгын юбилей үткәргән идек. 20 еллыгына инде мин 20 ел эшләгәндә китеп бардым, асын ишәптер оныттылар. Аннан соң инде менә 30 еллыгына җиттек. Үзебездә инде картайып барабыз, 60ка җитеп барабыз. Но барыбер да инде әле 50 еллыгында үткәргән җаебыз булыр дип өмет итеп калабыз. Һәм менә шушы форсаттан файдаланып, җыелуыбыздан файдаланып, җәмәгать больницага күп кешеләр киткән кешеләрне искә алып китмеши мөмкин дә түгел бит. Безнең иң беренче коллективта эшли башлаганнарны мин сөйләдем бит инде. Нуриев Назыев, Виталий Геннадьевич, Хакиме, Җәүидә Нуркәйдән, Альбина Харасова һәм инде башкалар килә башлады инде ипләп кенә. Biz o vaqtda 28 медсестраны эшкә алдык. 54 кешелек коллективда 28 медсестра эшләде. Врачлар инде Тенишев белән Лилия Харисовна алар кайттылар да, алар где-то 4 ел эшләделәр, киттеләр. Алар арасында безнең Фәрит кемәне? Хирург кемәне? Ул да эшләп китте. Радиф Фәритович та эшләп китте. Ну, в основном 3 кешелек коллективтан без 3 врач эшләдек инде. Хәзер җәмәгать форсаттан файдаланып шулай дәсем килә. Менә Сафин Тимергали абый больницаны ачудан башлап җибәргән 70-нче еллардан. Аның эшен дәвам иткән Назмутдинов Азат Зайнакович, прораб Рәшит Солтанов Рәшит абый. Хезмәт юлын Текермән больницасыннан башлап Саклау баш участок больницасында эшләгән шул ук терапевт, хирург, стоматолог, ортопед Абдулин Ишат Җавадович. Больницада эшләгән Хайруллин Венер Җәүдәтович. Больницада эшләгән Усманова Лариса, медсестра. Озак еллар медпунктта хезмәт куйган Ашабзянова Тескир апа, Абдуллина Хвалида апа, Шаихова Әнүс апа, санитар булып эшләгән Хузнина Гыйффәт апа. Тукайса кузында озак еллар буе механизатор булып эшләп, аннары Саклау баш больницасында сантехник булып эшләгән Рахимов Мәүлид абый. Текермән участок больницасының халык сәламәтлеге саклыгында эшләгән Алиуллин Фуат абый, Фуат Абдрахманович. Саклау баш егете врач-стоматолог Султанов Рафис абыйларны искә төшермеши мөмкин түгел. Саклау баш больницасының халкына бик күп ярдәм иткән кешеләр менә булар. Җәмәгать 1 минутлык тынлык белән искә алыйк шуларны. Сөйләп йөргәндә шуны күрә башламагыз.
Sözümне Müslимде туып үскән, хәзер Казанда яшәүче шагыйрә Шәмсия Җиһангирова шигыре белән дәвам итәсем килә. Гомер уза, сирәк күрешәбез. Еллар санын кушып елларга, кемнәр исән, кемнәр инде киткән, вакытта юк туктап уйларга. Һаман ашыгабыз, йөгерәбез, белмим артыннан куганна. Нидер җитми һаман, нидер кирәк, кадерлибез микән булганны. Үйләребез җылы, табыннар мул, матур җирдә гомер кичәбез. Көмеш кенә җитеп бетми кайчак, алтыннарын өмет итәбез. Гомер заялыгын уйладым да, уйдым бүген кинәт сискәнеп. Кудык дөнья артларыннан, тик барыбер куып җитмәдек. Өлгерербез диеп йөри, килеп җиткәнбез бит 60-ка. Күп өлеш инде артта калган, алда булачагы хай кыска. Һәр көн сайын күршеп тормасак та, күп булса да таныш белешләр, өстенә торса да яңа дуслар, була алмас шул сезнең кебекләр. Якты йолдыз кебек балкытасыз, кызлар, сезгә бу. Якты йолдыз кебек балкытасыз, сүрәләнгән күңел күгемне. Шул дуслыкның кадерен белеп кенә, яшигән калган гомерне. Соклобаш авылында туып үскән, мәктәпнең иң тырыш укучыларының берсе булган Казан дәүләт медицина институтын тәмамлап, туган авылына кеше сәламәтлеген үз өстенә алып, шушы һөнәргә туры калып кайтучы егетебез Мифтахов Раушан Рафаэльевич 2011 елда Соклобаш участок больницасына баш табиб булып кайта. Үз эшен бик теләп ярата башкара. Авылдашлар да, авырулар да аны бик яраталар һәм хөрмәт итәләр. Шулай ук кайбер сәбәпләр аркасында Раушан безнең бәйрәмебезгә кайта алмады. Җисеменә туры
исеме матур. Кем соң ул дип сорасалар. Илшат әле дисеңме? Әйе, Илшат. Үзе гел шат, йоп-йомшак куллары. Урта буйлы, нәфис йөзле, изге аның уйлары. Тыныч булсын күкләребез, изге булсын эшләрегез. Без ягымлы елмайганда, көлеп торсын тешләребез. Әлеге шигырь юллары Саклау баш больницасының ачылу көненнән башлап теш табибы вазифасын үтәгән Габдуллин Илшат Җават улына дип язылган. Илшат Җаватовичның якты истәлегенә багышлап, аның яратып башкарган биюен тәкъдим итәбез. Язмыш төшенчәсен бер кемдә белеп булмый. Әгәр язмыш ялгыш булса, бәхетсезлек сизелә. Сәламәтлеге югалса, кеше гомере üzелә. Бәхетсез булса да кеше, яши бит әле җирдә. Ә саулыгын югалтучы бик тиз китә бу җирдән. Гомерләрен бер üzülсә, булмый аны ялгарга. Сәламәт чакта кадерен белик, кирәк аны сакларга. Медицина иң изге эш, сәламәтлек өлеше. Ак халатлы фәрештәләр гомер өчен көрәшә.
Колбаса bitti. Значит, muhabbet bitti. Mena silyonka kerak. Ertaga silyonkaga kiram. Oy, oy. Скорый помощь. Колбаса, селедка. Цитрамон, аспирин. Bizning больница ig'tibor o'zagida endi ishli boshlag'una 30 yilga to'ldi. Kelешекni oldan ko'rib, mumkinliklar tug'dirgan, qo'sha tira ovullarini borsida o'stirgan, qozonlarga yuri yo'llamasin oldirgan, tira yoqni shoh qottirib, больницаны soldirgan. Saqlov boshning больницасы Muslim Sholla yo'lida butun xalq rahmat o'qiy, Sofir Qaylib yo'lina. Ya, aytdingiz, tog'in kim bor? Salomatlik saqlovchi, shushu izgi jonlargina dunyoda bizni yoqlovchi. Bayram yo'q, saati yo'q, salomatlik sog'inda. Sizga da tiyishtirali, yo'l itu ko'ngil oshu. Oq xalatli, oq shashaklar, ko'nglingiz sof bo'lsin. Oila baxti bersin Xudoy, bir shular yiroq tursin. Әлеге шигырь юлларын авылыбызның шагыйрәсе Ахкам баба Альфир апа язды. Әлеге матур шигырьләр өчен аңа рәхмәт яусын.
Şefkat tümüşü hizmeti adetten tış javaplı hem ulu hürmetke iya. Siz dünyadağı en kadirli kıymetler, kişi selametligi, kişi ömrü için cevap verirsiniz. O halatlı kişiler bizning her birimiz için ümit hem şefkatlilik bilgisi. Her birimizning yozmishi sizning hunariy ustalığınızga hem tecrübengizga bog'liq. Bugungi bayram kunida sizga ham yaqinlaringizga shin ko'ngildan nuqul salomatlik, iminlik, tinchlik, bitmas, tuganmas kuch-quvvat tilaymiz. Bayram bilan qutlov uchun sizni avulibizning imom xatibi Sharafiyev Haydar Og'aga beramiz. Rahmat etamiz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Müslüman kardeşler, sizge borçalarınızda Allah-u Teala'nın rahmetleri hem bereketleri olsaydı. Buna bugünkü bayramga bunda bir şey okuranlar için rahmetlerine bu bayram vaziyine bayram değil muhterem yerler. Buna bu bayramın başın bir nitsaga ötezil tulu bayramı diye batarlar ne huzur bayramı uyuşturmuşlarga, ruhsat etmişlerge, gördem etmişlerge, hem huzurda huzur bayramda katlaşan ziraat yerlerden kaçan oğuldaşlarımızga, diğer kulaklarga, borçalarımızga da bir zor rahmet. Bunda bir sene boşla giderip devam etken, huzurda işlegen İttihatlarımızın tabipler, söylediler bana Ruslar ya bir işlerin söylediğinde işlemek günlerine. Biz buna isimden, isimden paramızda buna Ruslar boşlap жүрген kişinin rayonumuzdan bu vakitte boş bıraşı Şerif Can kardeşimiz gitmez miydi? Pek zor taraflık koydu bana Ruslar ya da ya da işteydik gittiğinde bekliyoruz ben onun sözünü anlattırmıyor. Ondan sonra indi şu jirlikten, şu tire yok oğullardan, cama okup kayıtkan, buna kızlarımız büyük köpçe yıldı. Buna Ravşan'a yedip gittiğinde bana da büyük küvettiler. Buna onlar bugün tepkilenip kaldılar. Hem onlar pek tırış bulup işlediler tırışıp. Hayırlı günde de buna koşan kilsek de benizde koşan bilsek de haber etsek de şükürüp şükürler cemilgeç nerse buldu deyip korşalarlar, birinci yardımını görsettirler, gerek bulsa kuraşını da şokırtalar ellerinden yine olmasa hem gerekli yerlerge durrak polisler Allah'tan onlara pek zor rahmet. Ne yapısından birinci kuraşını deyince polisini uyuşturup liberişler bildiğinde İtalya bilen Boşanı'ya bine turumuz oğlum bir Hala isimle eyza kadarlık tekrar bir de bizi bizim isimle Ravşan işlep gitti benimle Müze benden ceket bu kapatkan büyük bölümler büyük tıraşımış nerede? Şulhatlı tıraştır bunda. Nöğünde türlü haller olabildiğinde dünyada güler bu işe bunda indi. Ümit çok bitinde o bütüge var ayında. Oraların üstüne sonra bütası var. Hem başka büyük kuşlar bitinde. Nasıl sebeplerle ülkelerinde kitap var indi. Zarar ama şimdi Muşlar telek varan yerinde de pek noktalar şarlı bitinde.
Hazır bizden onun şimdi arasından elde küngeşer topar var maytabı. Buralaşabız. Şimdi vaktiler rahmet olurlar. Rahmet. Ne kadar indi bizden hazır indidir sebepler bilen indi. Bunun ismi çocuk turunda aytıp gitimeli. Tuktarıftırladı bile rafine eşiledi. Onun uğrunun yaratmalılar. Bunda bulmayız, bulmaydık bile nişiktir tuktattığım için sebepler izlediler. Ama da lakin bunun Ali abiyi ben indi söyleşti, tırıştı, ortadan cırdı. Bunun ismi çocukları devam ettiler. O da kaynak aşılma hattı devam ettirdi. Hem bile tüş tabi vermetip gittiğinde İrfan sözünde bir tırışlık bilen işledi. Hem Mersul gittiğinde bizim Arap'dan gitti. Doğunan Arap'dan yakımlarına zireytip gittiğinde bile bunlar nam, Ömer Aliye Bey nam, Ozat nam, İrşad kardeşimizden hem boyatılıyorlar gitkenlerin borsalarında ruhları şat bulsun iyi. Benim dağlarının sünnetlerin iskalalarının ruhlarına dua bulup varıp ilişsini gidip Allah-u Teala'dan söylediler. Hem bunda kalgan her vakitte buna devam edetilmiş Raşif'in baratırlarını tutmayın. Nasrettin kardeşim bile dur bittiriş. Hasan çokrsanda kimle yok bitirip konuşarlar. Yağınızın kuya, darılarım bilgili, orada tanışıp yok bitirip merhaba, hoşagam deyinde, gitip pardinde, rahmet Allah'a büyük bir rahmet verir. Bundan sonra hazırki vakitte cemaatlik burga urdavan buldu bitinde illerimizle tanışlık bitti. Ondan sonra 19 yıldan başlayıp şiir başlandı bile bir yıllar böyle bu vakitte de sarısı işledi, çok şükür davaladılar. Dağına bulurluk bir mesajı verdiler. Yorulak vermişlerine bunda işlevşilere hazırga günde işletirganlarga da dolarının isimlerini minetmiş. Onlarda da vertirler etip, tabitirgatırgan tümlün dolar bir küp bitirdi. Onların borsalarını da işlerinde bulmuşlar tırıyım. Dinazirler, Uşamiyaga indi hazırdalar. Başka yerde şaselerde Bayt Kasım'da kaldı bilip Dinazir'in üzerinden oğlundan üzerinden tuğan sımak şimdi. Beyit yerlere de dilavun bir tür rahmet ama sevgi bana şehirde olmuşlar. Ayırıp bayır hasretler sevgine. Oğlunu unutmuş ya. Biz koşağında barış ağabeysiyle yerden soraptı. Bundan da yok şu sırayla konuşulması. Şurayı ittirip yok ittirip böyle. Yine soruldu. Şimdi bitiremez dibinde optimizat şeyler hesap benimle indi. Biler çıkarıp bitten deyip güne konup güne Allah'a şükründe hazırda seyir kütübüler işli sırrının da tarafla kolunda bir tane Kolgan braşlarında, rayık müddetilerinde Allah'a şükür rahmet barışını bitmesini iyi yayındı bile bir gerekte kork kişiler yayındı pek zor böyle biterler vakit işe olsa da o uğruna tutladık kırarlar da valiler Allah Teala'dan sorup burasılarının dilgen doğrularından doğrulan doğruların şifasını versin diye. Allah Teala şifa veriyor şimdi. Bizden kadirli dolalarımızla, ettiklerimizle, oğullarımızla, unuklarımızla, bu tavşak vakitte
bizning tinchlikni saqlash uchun soldat qoldilar bitindi. Biroq ular ilimizda, dünyamızda tinchlikni uyushtirib, xizmat etib bunda tuğan yoqlarini, uylarini, bolaları jonini, ishlagan xizmatdoshlari jonini yilda tinchlik o'rnashtirib, ishongan qo'ysinlar edi Parçalarımın kan kıymışığına, kınık yarası çarpıtışlar bilen, tanışlık bilen kan kıymışığına, işler ortuna oturup, burada fikirge gelip, Allah'ın rahmeti bilen gelişip, tanışlıklar güçtürseler zarar eder. Bir kisi sağlığa sağlığız, ama yürek dolu yaratı koşarız. İki şimitin yumarlıq üstegiz, yumar hissini salırğa unutmağız. Şefkatlilik sibigiz, mümkün kadar kübrek ışanmış üstegiz. Hem barısın birge eybetlep bulgatımız. Onlara sizge verilgen ömürünün birer isegine ana sağlığızda, yolunuzda ışırağın her kimge onu təqdim etiniz. Lavaş avlunda doğup üsken, bugün günde Toqay rayonu, Yaŋabulak avlunda ömür etüşü Hazipov Müderris abi kızı Rəzilə Qaysina icad etken şiirini təqdim etiniz. Merhametsiz soğuş, nigasın sen, haman qabınıp durasın. Yaşarga deyip jirge kilgenlerinin oyamışa canın kırasın. Dün yukusuz, elle senin işin, üstüreme ana ulların, azizlerin gazaplarga salırga, nik suzasın, salkın kulların. Cansız, salkın soğuş, senin işin, üstürme bir ana balasın, yırtışlarşa sen şul balalarını onalardan tartıp alasın. Balaların ut içine zatkan, onalarga nişik şıdarga, kan kıydırgış suğur, jir yüzünden sen deyirsin yukka şıgarga, salkın suğur, tuplar şartlauından jir yarıla, sıkırı jir ana, bar dünyada tınışlık urnaşıp, tınışlansın idi jir ana. Yav kırına gitken ir yigitler, isen sağ eğlenip kaytsınlar. Her irtede salkın tuplar tügül, kıyaşlı altanlar atsınlar. Suğuş degen üzek üzgüş süzden, kanlar katıp, canlar üşürlü. Merhametsiz suğuş, sinden başka yaşarga tiyiş kişilik. Feriştedey o halat giyen, şefkat tutaşı dostlarım, künme, tünme yerdemge kileler, güye indi ıcmak kışlarım. O halat ol, pühtelep tüsübit, o köngülle siznin uylarda, şefkatliliğiniz bilen tiriltesiz, koşak yazmış siznin kullarda. Yumşak köngül, yumşak kullar sizde, yerdemge kilesiz her kimge. Yazmışımız yaptı, yolumuz ak bulsun, uğram kalmaz hiç hükümge. Sizning aytgan жылы sözler bizge, yaşavga işanış, kış kuvvet bere. Ko'pmi kishi sizden qo'ldan o'ta, ko'pmisi tirilib bosh iye. Shafqat tutaşları, do'stqaylarim, ming rahmatlar sizga aytaman. Menga shulay kulash bo'libsiz, baxt tilim yerda men.
Şulay da. Dik havatılışım zevkli tüsebetli. Jilmini institut yağına tuğumine tilmuş yağına şu tabak tutturemin tülü almadım. Onları ırakma bilsiyonu tuttuğu düşün. Bödümkü bir işken elim isirgen mi? Sineri işip değil isim var yani. Yok. Ben şu ırakma bilsiyonu tuttuğu düşününe. İnstitut kalpilirgen hayırlı mısınız şunlara işkenliyim de isteyen ben. Sen onlansın kime neydim? Onlansın minnecik dilimden bunda, tilimden bunda, şimdi hoşlandı ve nefret işlikten biricikten bulmadım. Ey bebekeyim turalı bebekeyim. Ey bebekeyim turalı. Fizik rukat malımın isim sine. Bu sasutma tutaraydı. Beni sasutma tutaramam deyip doğanı kırıyanıyla. Beni iki mine şuşunduk işini kandan gelin çıktılar da. Beni şuşulay. Bu kalmışlarla da. İpken şihun deyip anasın bir kaçak kanağı deyip beni bulğa baktılar. Otur öyle. Otur. Ey bebekeyim. Gireyle, otur öyle. Oy yarım bebekeyim. Geri gelsin bitinde. Ay yanlışlar şaklıysa ben de neyse. Kilerimde. Bebekeyim. Ağzımdan fanidoskop buraya. Burayı beni kız. Toraklı kışa sülyaşıp bulmayın. Polisine tınlarına gerek, polisine. Bebekeyim tuttu. Eğer bulaydık koruyalı. Bu ne sebep? Bu ben. Bu bebekeyim benim polisin tınlarına gerek. Ule başlayan eylem bu. Birinci yerden gerek. Polisin kararına gerek, polisin. Polisin değil, polisin kararına gerekti. Birinci yerden gerek. İskustvenni dıhan yasatına gerek. Vrot. Ulgen bitiydi bu, bu meviz. Midi ulu değil, birinci yerden kursedine gerek, işliysen. Buluşurga gerek bana, buluşurga işlep durasın indi, ule bitindi. Sen ulmeyen dursa buluşamaz. İşim konuşkan mı la? Utresin bit bu malı koralı utraylı. Yerde biterge gerek. Vrot iskustveni dıhan yosarga gerek. Yok. İskustveni dıhan yosarga bütün şeyde koronavirüs, grip, mikroplege. Ey bebekeyim. Direklerde. Ne? Tut öyle. Simbit. Bana yerden iterge tiyiş. Simbit. Vraş. Simbit. Vraş. Mi vraş mı ne? Mi vraştan var mı diyene? Mına kualatmış siye. Mi vraş. Mi vraş mı ne? Hatbattina. Vraş. Yok, benim kuldan kulkan yok. Tut öyle. Kilmanda. Nişli bez. Kilmanda. Bu alışma isteyen. Koyasın. Oma. O, kosmodrom. Тренажерный. Мама, искусственный дыхание жасағаннан бұрайды. Искусственный дыхание жасасынар. Сені кімін ең кірі студентлар заниматься еткен еді мында. Eyde yasa. Oğlanım, o çağı belirke gerek duru gibi. Niçin belirke? Ne belirke gibi?
кешенең иң кыйммәтле әйберсен, гомерен һәм сәламәтлеген саклыйсыз. Табып һөнәре тулысынча кешегә хезмәт итүгә багышлана. Ул Гиппократ антына тугры булу һәм белем белән бергә шиксез түземлек, ныклык, сизгерлек таләп итә. Медицинада очраклы кешеләр була алмый. Рухи байлык, гуманизм, шәфкатьлелек һәм үз-үзеңне аямау бу бәя биргесе сыйфатлар чын медицина хезмәткәрләренә хас. Сезнең эшкерсез хезмәтегез өчен ихлас күңелдән рәхмәт белдерәбез. Сезгә һөнәри уңышлар, имин тормыш телибез. Сәламәт яшәү шатлыгы бүләк иткән пациентларыбызның елмаюлары һәм рәхмәте сезгә иң зур бүләк булсын. Ишек ачып керә палатага. Ак халатлы шәфкать туташы, аямыйча үзен хезмәт итә, көнне-төнне килә туташы. Кояш кебек балкып, укол ясый, керфегеннән нурлар коела, керфекләрен сирпеп бер караса, авыртмаган кебек тоела. Ак халатлы туташ, сине көтәм, палатага
Кайчан керәсең, зәңгәр күзләреңне кыса төшеп, хәлләрегез ничек диясең. Хәлләр яхшы, юк авырткан җирем, ак халатлы шәфкать туташы. Рәхмәт сиңа, гүзәл туташ диеп, кулларыңнан килә сыйпыйсы. Дәвалыйсың син безне елмаеп, шифа бирә яхшы сүзләрең. Авырулар өчен борчылганыңны әйтеп тора зәңгәр күзләрең. Внимание встречающие! Пригородный электропоезд с сообщением Волховстрой, Санкт-Петербург прибывает на второй путь. Пригородный электропоезд с сообщением Волховстрой, Санкт-Петербург прибывает на второй путь. Будьте внимательны и осторожны. Giderler bir de, giderler. Sıyır tugayında kızlar gider. Şakar gene. İşimiz son. Haydi yorulun. Belki horlarlar. Nikitesiz kızlar avlardan yigitlarni yolg'iz qoldirib. Nikitesiz nindi baxit shishma bo'ylaringdan bilasan kishini bor bo'lar. Nindi baxit shishma bo'ylaringdan bilasan kishini bor bo'lar. Nikitesiz kızlar avlardan avlarını alıp bayanın. Şeygi asu dağların sultanına kimler için suzar dayanır. Şeygi asu dağların sultanına kimler için suzar dayanır. Nikitesiz kızlar avlardan yigitlerge düşürüp zır hasretesiz. Sizden başka yakına bulanın niyatıma haber. Sizden başka yakına bulanın niyatıma haber. Табиб дигән һөнәр иясе ул, күктән ингән гүя фәрештә. Сабырлык та, түземлек тә мөһим, гаделлек тә кирәк бу эштә. Күктән ингән гүя фәрештә. Хаста өчен үзен корбан итә, соңгы көчен биреп көрәшә. Ак халатлы, изге җанлы кеше, күктән ингән гүя фәрештә. Күпме түзем кирәк бу эштә. Үзе гадел, үзе ягымлы ул, күпме сыйфат аңа берләшә. Бер кем белән аны тиңләмәгез, күктән ингән гүя фәрештә.
Mizgillerine soğanıp gütemiz, ömürler sizelmeyi öter, yüreklerine ernetip öter, kimlerdir mengelikке gider. Yoktu dünyalarga bir tuvaş, yeşergeydi duygaşı. Yoktu dünyalarda kim tuygan, yeşert Huday izler duygaşı. Takdirler yazılgan mangayga, uğrap ötep bulmay yazmaşını. Bäxet için jirge tuğanbız, gülge kömür için yazmaşını. Yoktu dünyalarga bir tuğaş, yeşergeydi duygançı. Yoktu dünyalarda kim tuygan, yeşert Huday izler duygançı. Var yolumuz yaktı bulsun, bitmesin dünya meşakkatı. İsen sağ bulanda doğanlar, yeşevlermin şunda rahatı. Yaktı dünyalarga bir tuğaş, yeşergeydi duygançı. Yoktu dünyalarda kim tuygan, yeşert Huday izler duygançı. Yoktu dünyalarda bir tuğaş, yeşergeydi duygançı. Yoktu dünyalarda kim tuygan, yeşert Huday izler duygançı. Yoktu dünyalarda kim tuygan, yeşert Huday izler duygançı. Ak halatın kiygen güzel hanım, bu sınına bigirek girişe, ağır minutlarda, ümit yuvalganda, ağırlarga deva üleshe, ağırtular, sızlanular oşa, tübeleler ona köp gözler, üzülükkende, köngül üşügende, taba alar, jılıtır sözler. Altın pullu şefkat iyesinin, saflık bürki nurlar yüzünden, ömür buleginin en zorusun, kabul ite rahmet sözünden. Ulu rahmetim benim şeksiz, selametliknin siz ulu yoldaşı. Ok bäxetler, sağlık yoldaş bulsun sizge, ok halatlı şefkat tutaşı. Bolalar değil, bolalar. Ne şuşu bin tüzügen bağdan bir şirkete gitmişsiniz, bu bir kozan bolası. Bilesiz de bir şekilde. Koşun, tramvayla, salgın, buslar gibi. Belki sizde ne bugün? Bizi daha bana banka, Tugay, Celi, Soğan, rayonlarını yarışır bunlar. Ne kadar sayı bolalar gibi hepet binalar duramaz. Ona bir masarifı, ana masarifı. O senin onda bu karga kurumuzun ama kargında duran şakarı gerek. Onların koşuyunuz, koşun, koşun. Ultuyu koşan gidin dediğine. Vay şirin ya siyasının gözü. Ege indireyiz
Hayır, şiiri mi? Atlar kutayla sileyim. İyice bir tanesi bir de tuğla. Hadi şunlar gibi. Ama bir hankın, bir hankın, hemen kendini. Ama Emine yılı yok krep, tubam suğa düşken deyip şu Emine yılama tub batmıyor yılgada. Ama bitirdim, ama bitirdim. Evet, Fevziye, size. Аминьяка шиши, продавала кирпичи за веревкой дернула. И сразу Bir nasıl seviyor şanlısın. Sen yerden kula suzasan, avuru sırhavlarga, ümit udan komuzasan, ümitin juganlarga. En yaman şirden buya, tirilter nurla kuzin, hemme darudan sihatli, senin yağımlı sözün. Şefkatli yüreğin için, bulganın için tüzüm, şın көңілден рәхмәт сиңа, сау сәләмәт бул үзем.
Сезне сағынған сайын, шу қайынарға қараймын. Сезне сағынған сайын. Биік тауға мінген шуақта, тоянарсың миллешке. Биік тауға мінген шуақта, тоянарсың миллешке. Тоянарсың, дайыларсың, мен бұлмамын кеңешке. Toyanırsın, dayılarsın, min bulmamın kingeşke, min bulmamın kingeşke, min bulmamın kingeşke. Көксіп елаған жоқ, көптен енді шошып күлген жоқ. Нәрсе болды достар бізге, нәрсе болды бізге, білген жоқ. Көптен енді жылы яңғырларға құшақларына жайып кірген жоқ. Көптен енді көптен жұлдыз сынаған жоқ, көптен айна көрген жоқ. Көптен енді yazғы көкіреулерде жерге ятып uşak yakkan yok. Көптен енді көптен юғалтқан yok. Көптен енді көптен тапқан yok. Буранларға көптен олашқан yok. Дауылларға көптен тарған yok. Көптен енді көптен жырлаған yok. Көптен енді яфрақ ярған yok. Көптен енді янып ашыққан yok. Мен өкініп соңға қалған yok. Bir sıklanıp tınlar dürüstlük yok. Bir yatlığıp tına yolgan yok. Nerse buldu dostlar, nerse buldu mina bilgen yok. Köpten indi köpten yaşayan yok. Köpten indi köpten ölgen yok. Köpten indi gözlerimi tuturup qaragan yok dünya yüzüne. Söz tigirmin deyip yaşaytırgaç. Көз тигіргін бұғай көзіме. Құтқарығыз, достар, құтқарығыз. Тек бір гіне күнге болса да, сіз аңларға тиеш, достар, менің хәлні, сізнің дә бит хәлләр шул шама. Сау сәлемет болу үзе бәхет. Кирәк түгел алтын көмеше. Сызланудан интекмәсә тәнең. Димәк синдә бәхет өлеше. Аякларың йөрсә, күзең күрсә, матурлыгын тойсаң җиреңнең. Сөртә алсаң үз кулларың белән, маңгайыңнан чыккан тиреңнән. Бәхетсезмен дип әйтә күрмә, күрсәтмәсен Ходай ширеңне. Изгелекләр кылып якыннарга, гомерләрен белеп кадерен. Яшик әле сау сәламәт булып, яктылыгын күреп һәр көннең. İkinci günden sonra irmeydim. Min kırılma yaşatmam. Посуду yummayım. İş yıştırmayım. Aşağıda pişirmeyim. Bilesiniz mi? İkinci günde irim yok. Bir gün irim yok. 2 gün irim yok. 3 gün irim yok. 4-cü günge irim qaytdı. Kim bilen dep aytib bilasiz? Robot bilen.
Soğuk tabada yumuyum, o tabada pişirmeyeyim, o anı başka kişi işlesin. Niye? Onunla başka da işe yarayayım dedim. Şundan yerim çıkıp gitti. Bir gün yok, 2 gün yok, 3 gün yok. Yok yerim yok. Haydi bu bir merhamet. Üzü bilen. Yep yer. Şip şiber. Hizmetçi olup koykan. Mine? Bağışta katınlar şulay yaşaylar bul. Sizden işi buldu. Bizning to'y Tataristan'da Soqo'baş o'rnida bo'ldi. Muxtorlarda. To'ydan so'ng menga savutchimi? Barangutami? Ishimda sevirmi? Kutuv kutmayim. Bir zaman ko'rmas bo'ldim. Bir kun ko'rmayim, 2 kun ko'rmayim, 3 kun, 4 kun, 5 kun. 6-cı kunga ezrab ko'ra boshladim. O'zim. Robotda kerak tugul, xizmatchida kerak tugul. Borsirda o'zim ishlayman. Yaşaganda motor etib yashang. Sog'inirliq bo'lsin o'tganlar. Bizning uchun suyunib tursinlar. Mangulikka bizdan ketganlar. O'kinmaslik etib yashay bilik. Жылы so'zlar bilan tong otsin. Iymon nuri kirsin yuraklarga. Ko'ngillarni bizning keng etsin. Kishilarga marhamatli bo'lib, suyu to'la bo'lsin yuraging. Yo'limizda uchragan har kishiga ul bit bizga Xudoy bo'lagi. Ko'klarimiz gul motorlab ko'rsin, sinab tugul, suyib qarasin. Soqlanirliq etib yashik eli, ortimizdan yoqda iz qolsin. Mezgilgina shu umrni o'tkazishi bari muhabbatda. Yoqda dunyolarda yashovlari nindi baxt, nindi rahatlar. Barma yazmış illeri taşılamay Biş tuğan birge bulgaç Çiğli yaklar tuğan tügül Uz tuğanın kadrindir İsteyenlerinin kadrindir Ülgenlerinin kadrindir merhametsiz Süren taşlıyda yarsa da Tuğan bulup kalan Can tartmasa da bandarda Şiiri yatlar tuğan tügül Üz tuğanının kadrin bil Ülgeninin kadrin bil İsenlerinin kadrin bil Şiiri yatlar tuğan tügül Üz tuğanının kadrin bil Ülgeninin kadrin bil İsenlerinin kadrin bil Bu dünyada konak kılmak birbirimizin kadrin bilip Yeşi gelir gülüp güne Şiiri yapar
Kona turganlarıma, dünya tegermeşine, siz mi biz yıllar uzganın, eylene, bar kışına, eylene, boşlar eylene, tüze edem balası, gümür orbasından bir de kilmi düşüp kalası. Ey şul tegermeşine varıp, qaytı bulsaydı ötkenge, 18'ge kızıkmayman, 30'u da jitkenle. Kuvalay dünya, kuvalay, olga gümür orbasın, kuvalasın, eyle bürük, tuktap kına kalmasın.
Кешбегім ашып қарасам біреуі көңіл бар. Анализдардан нашар емес. Врачтан да сұраған едім әлі. Не үшін соң мен шулай анализдары бек нашар деп. Соң опа деп күпетулері естандай. Еші соң дем. Опа дей, әйбет анализдар қибат тұралар еді, екі тапқырдай. Кешбегімде не барын көрмегеш. Әйбет анализдар бізге ілетмейді ол. Бізге нашарларына қалар. Сен не білек ебін дедің әлі? Сіздерім ауырда. Бұлай етсем де ауырда, тігіле етсем де ауырда, бармаған жеріп қалмады енді. Не істене болса ярмаған бірейлер сошағансы шуылды. Сен боядан берлі тіреліп босып тұрасың стенаға. Несе, не біле шердейсің? Не мұраш. Еш мұраш. Шердеймді тұрасың, шебіне кінесің, әйге. Жоқ, мен өз шырадым өткен. Күнікті сен олғанасың. Ne hadi kulüye varım. Singere hırır kalsağa var. Neyse dik yüzlerim sargaygan ağarlar. Neyse yine olsa kesip taşısı var. Psikiyatr'a varam yıkar. Psikiyatr'a varam. Ben de var gidem. Şu hepsi kutlar arasında başka bir bulmaz bana. Yalğız qarşı şeyle otura. Janğa degen yalğızlığı bilen nasip etse tutsan tutura. Şey etemli, kenfit balı var, soğan bise şeker bisugu, rahat dasın, qaynar nişadansın, koyu sütlü şeyler işugu. Tek balalar koymayın. Koysalar da telefondan көз de almıyorlar. Eğitilmegen köpmü sözler kala. Nek bir kişke ona kalmıyorlar. Kola degen yavuz balaların tortup aldı onun kolundan. Hazirinde yalğız yaşap yata. Mehrum bulup kızı oğlundan. Nerse jitmeyip. Tağın ne kerek, nek şabalar yolda bilmeslik. Lek barda nişik jitti soğul, tuklandılar aşka ölmeslik. Şaltıradı şulşak telefon, karşıp aldı kızı dağışın. İseni men yaşap yatasın mı? Akşa solan, arttı tavışın. Rahmet kızım. İsen әліге, оқша жите, пенсия берділер, ауыл яшей, әлі соған тойға бүлек мазар жей берділер. Оқшам артса, собан тойға жебе, бүлек алыр вақтың болмаса. Шушы ауыл туфрағынан шығып, бек зор кіші болдың лабаса. Телефоннан улы хәл біліші. İşin var mı? Şoför kaçsın mı? Hali var da özü işleyeli. İşlemişi ide yatsın mı? Ey balalar! Kızım, ulkayım. Bilmisi şul neler kiregim. İsen imin Sağlığım var ele işlerlik, tыныş tutan taza yüreğim. Barda jitiş elen kedisinin, sol selamet yerim ayakta. Türlü uylar uylap yatatırgaş, eytesiler kile kayşakta. Kişi tuvar, yuviş, yalangaş.
кием табар, эшен, ризык та, гомере буе нәпсе мал җыйдырыр. Булмас бары шөкер кешедә. Тамагы тук, өсте бөтен булыр, эшләп, эше бетмәстә, бар да булыр. Әмма бер көн бер җылы сүз җитмәс кешегә. Бер җылы сүз җитмәс кешегә. Һәр мизгелдә бәхет исен тою, үзе бер мөгъҗиза ахрысы. Көннәр, айлар, еллар узган саен, тагы да ныграк аңлыйсың. Яшәү бу дөньяда үзе бәхет. Бәхеттер сәламәт күңелдә. Бәхет ул якын туган тумача. Булса һәр чак күңел түрендә. Әткәй-әнкәй исән булса, бала чагың булса яныңда. Илебез тыныч, күгегебез аяз булса, бәхет өчен ни кирәк тагы да. Dünyada bulgan her kişiге, her dostuma telим izgelik, yaşasınlar idi kaygı көрмей, her mezgilni bilip kaderin, ağırlıklar urap ötsin idi, şatlıklı bulsun idi irteler, yolları doğru bulsun idi, hiç güne de bulmay irteler, bәхетлеләр artsın idi jirde, parlı bulsun idi her kişi, igilikli, izgilikli bulsun. Her bir bala yürek җимеше, жылы сүзләр генә дәрсен иде, бер-берсенә барча кешеләр. Булсын иде янда һәр вакытта, гел дусларым сезнең ишеләр. Хәзер бәйрәм белән котлый безнең Илиске Имән авылыннан килгән Вәзир апа үзенең җыры белән. Sevgim yuvarlanır
Җәлил, бүреләр. Кешеләр сугыша, кан коя. Киселә меңнәрчә гомерләр. Төн буе улашып якында, иснәнеп йөриләр бүреләр. Күпме кан, күпме яшь ат ите, ялтырый бүренең күзләре. Бит моны төн буе атышып торган кешеләр үзләре. Бүреләр башлыгы карт бүре, исереп кешеләр канына, йөргәндә сискәнеп туктады. Бер авыр яралы янына. Яралы ыңгыраша, саташа, каенга терәгән башкаен, кызганып җил белән тибрәнеп сыкрына ак каен. Кызганып егетне елыйлар, Миләүшә һәм Ләлә чәчәге. Тәгәри үләнгә шык түгел, гөлләрнең гөнаһсыз яшьләре. Карт бүре егетне иснәде, аптырап күзенә карады. Һәм кинәт нидәндер сискәнеп, бер читкә тайпылды яралы. Яралының зәгыйфь сулышы килеп бәрелде бүренең борынына. Юк, бүре тимәде, сак кына борылып юнәлде юлына. Таң белән килделәр кешеләр, күрделәр яралы егетне. Яртылаш ул тайган исеннән, шулай да яшәве өметле. Кешеләр егетнең канына кыздырып шомпуллар бастылар. Төн буе җәзалап сугыннан, ялгыз ак каенга астылар. Кешеләр сугыша, кан коя, киселә меңнәрчә гомерләр. Төн буе улашып якында, иснәнеп йөриләр бүреләр. Бүреләр, ох, бүреләр, бу кадәр үк йырткыч түгелләр. Еракларга төбәп күзләремне, тордым бераз уйланып. Күрегезче, нинди матур дөнья. Яшәр чак бит бергә куанып. Кулларыңа алып кабыйм дисәң, кабарыклар пешкән икмәк бар. Эшләп арып кайткан чакларында, йоклыйм дисәң, җылы түшәк бар. Сызылып аткан алсу таңнарым бар. Бар бит минем матур илкәем. Кысып сөяр бар бит минем балаларым. Кайтып керер җылы өйкәем. Булсын гына җаннар тынычлыгы, кайгы хәсрәт өйгә кермәсен. Рәхмәт әйтик туган таңнарыбызга, сугыш афәт җанны телмәсен. Елмайда, көл, уфтанма син бердә, уфтану ул чыга үзәктән. Булыр булмас уйлар шунда гына, бу талыплар сине йөдәтмәс. Когда-то россияне, Ванюши, Тани, Мани, танцуя на гуляне, открыли новый стиль. Штиблеты и сапожки, подрусие гармошки, подберистые ложки прослали как лик. Теперь ночь незабытая гитара, незабитая живучая.
файда ул. Тыңлар кешең әгәр булмаса, бигрәк әйбәт булган әле, диеп, һәр сүзеңне җөпләп тормаса, кара каршы утырып шәйләр эчкәндә, мактамаса пешкән ризыгың, кәефләрне бераз күтәрергә, сөйләмәсә мәзәк кызыгын, нинди яме, нинди тәме барсың, бәхәсләшеп бераз алмасаң, бәйрәмнәрдә генә түгел, һәр вакытта җылы сүзләр теләп калмасаң, бер-берегез өчен матур сүзләр жәлләмәгез исән чагында, нинди бәхет сөйләр сүзең булып, тыңлар кеше булса яныңда. Etken sözleri var, uylap lekin çınlap etken sözge, düştü kızarımıza sözgen var. Türlü sözleri var, şirden sözleri var. Ömür boyu yüreklerinde saklap yürütlerlik sözleri var. Sözleri var, birden sözleri var. Ömür boyu yüreklerinde saklap yürütlerlik sözleri var. Seni bir söz kuzide, boşakta vurdur siddende, yaşar için kışığım dertlede. Bu nefsleri sözleri var, birden sözleri var. Ömür boyu yüreklerinde saklap yürütürlük sözleri var. Sözleri var, altay tatlı dilli kişiler var. Onlar yıllar ömürden dolmadan, iz kaldırgan idişler var. Bu sözleri var, birden sözleri var. Ömür boyu yüreklerinde sözleri var. Bu nefsleri sözleri var, şirden sözleri var. Ömür boyu yüreklerinde saklap yürütürlük sözleri var. Ömür boyu yüreklerinde saklap yürütürlük sözleri var. Uzun bulsun, üzülmesin barır yolunuz. İzge dilek, bәхет, ләззәт биреп, яңгырасın безнең җырыбыз. Хәзер бик күп еллар буена больницаның гимнына әйләнгән җыр белән барлык коллективны да сәхнәбезгә чакырабыз. Рәхим итегез. Залда утыручы коллегалар бардыр бәлки, рәхим итегез сәхнәгә.